Yes, okay, lo Yeah, kwenzekile bafike ngabo Mthulini asesisingene. Kunambongeni wakamamba Masotla Mahle leyo sitsinzako la waseGilgali uthi uhlukumedwa bemandi asekade atowuchazela umlaleli la kaSwaziland News. Mthulini kwendekani awu ungavusela esiveni? ngifusele esiveni. Ngifusele maswathi lamahle. Lo kwenzekile kufike bemandi lababili around 7 ekseni. Bafike bemegede khona gede likhiwe. Ngaba attenda ngabatshela ngasicha. Yendlulani majaha. Basibona hayi asendluli singani nikeda kona sicha. Umgomo wami la khaya kude ngokukhiphayo. Angihambisani nalokho. Leni ndokufuna la. Kuzinthuye inkosi sinto sasamding. Mina ngihambisani nakho. Bayidlula ngekuthula. Babuya bayi7 nalaba lababili. Bafike bawabula ligede lami bangena ngekhathi. Nangisendlini ngiva kukhala tinja ngephala. Ushaya tinja tami ngibani. Ngibona abantwana bethu abagijima bangena njengoba abagcoka ama-tracksuit. Bethu abagijima bangena endlini. Lesibalekela bemali bashaya tinja ngephandle. Nathi basikole sisigcwele amabhluku. Awu ngiphume mina ngithi majo. Kwenteke ngikhanya wathi uzaphethe ngo7 baphethe ikhali. Baphethe mangeshe baphamisela abantu bagiya labaleni. Ngithi majo akusiko phela kusekhala nakusila dlalwa khona la. Ngithathe manje ngibawuhushe ngemanje baphume babaleke. Bahambe ke bese babuya nemasoja angisekho ke mina sekubo around 2 sengimathapha babuya nemasoja bese dibam semasoja athatha akhathi iswati labaleni athatha umdramu wami wemandi umdramu lo kuma 50 liters kuthola abantu abagibhidela abaleni wabafihla mina asondromba wagibhide kumdrami athathe ke masoja bafaka emotweni bahamba nemphathi isigodi thwala Ntomba thwala. Fathe bafaka emotweni bahambe bayemphakathi. Bathi ke mina ngifike ebusuku ngibalandzele emphakathi. Ngithi ngeke ngiyolonza abantu balemphakathi basasekani abantu bami ekhaya. Uboneni into labo yinini. Uyangena nekhala emuntu. Uwabe igede ungena ngekhathi. Wani ngendlulisile wekucala. Semphindze ngibuya kwesibili senihlobile senibanengi. Kanti yini inhloso yenu nifunani bahamba la kamamba. Kwendeka ngiyabuya ke ngikhonza cha. Kwendeka eGilgali. Kwendeka eGilgali emagcetsheni. Nansi ngiyabuya ke ngikhaza cha abantu abasuka khona ngiyababuda ke kwendekeni. Bangicocela ke sonke le story vele soke phethele ibhamu. Kudwela khakamba wabela egede yasebabuya. Baphindze balikhiya. Bafankanankani ngaphuma laba ngithi ngafaka le inkanankani. Phindze futhi bawabula nje bankusendele isithombe nje afike bawabulakele leligedani. Behlanza amagede. Asababuya nalamasoja nalo mphathi sports. Manje abantwana banganala laba bathumbile. Lo munye ngilosebenza la khaya ngisisi ngicela ukuthi nabo 27. Lo munye umfana umfundza form 3 eHlokohla. Kwase nabo 16 17. Yebo bathumbile baba mixela emphakathini. Bathatha bamixa emphakathi ufike emphakathi bahlayisa la kula abanye bemali. Bangena endlini bona baba hlale isikhathi around 30 minutes to an hour. Bathi wathatha ngemoto wabisa la khaya. Ngisatawubuka ke ukuthi yini leyonakele ngoba sibona bathathe nje bashema okunye inkukhu tami la edile kungakhiwa wathatha bahamba nabo. Manje kutenda babende kona ukuthi kumbe babaharasile ababaharasile ngoba phela besifazane bana ubaba utaba uthi cha kude ke abashuko in terms of sexual but lo bakhela inswati la baye bagifisa imidram ukuthi bathi bafihla mina cha ngathi nami singentena kulungile Ntulweni asesilandzelele siyabonga ke Masotla Mahle nayo indzaba lapha yebemandi labafika ekhaya lendvodza lakamamba bafike ke bagilatika bayihlukubete indvodza setayihlola ke lendzaba sitsintsene labo labatsintsekayo into ayilandzela kahle ngaleke emakhasini ethu akaSwaziland News umhleli mina ngingizwele Martin Dlamini namhlanje ngakulisona.